نکتری حال دلگوش کنی گوادر کو حق دو تحریک ننداک مروچی چارمی روچہ ہم برجا تحریک سروگ مولانا ہدایت الرحمان سروکیا ہزارانی کچا مردمہ کفن پوش روانک کشتر روانک دا فش ہاربر گیٹا مارچ کو تک مولانا ہدایت الرحمان گشتک کے ماہ ہزارہ سالہ وتی سردگار اور زیر حفاظت کا نگئی ماچا بنجاہی سرکار نوکری نہ لوٹی میں کم شرفی بند کنک بھی یکردی پدا نوکتری حالہ چھ گوادر کو حق دو تحریک ننداک مروچی چارمی روچہ ہم برجا تحریک سروگ مولانا ہدایت الرحمان سروکیا ہزارانی کچا مردمہ کفن پوش روانک شتک روانک دا فش ہاربر گیٹا مارچ کو تک مولانا ہدایت الرحمان گشتک کے ماہ ہزارہ سالہ وتی سردگار اور زیر حفاظت کن گئی ماچا بنجاہی سرکارہ نوکری نہ لوٹی میں کم شرفی بند کنک بھی